wowe ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo. Yo niwe ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo. uzi kuvuga neza, uhabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Kundungunda mutanga bugingo we nyir'ubutungane, yeni imbabazi nyir'ubuntu bwinshi, yo mbega ukunagira neza, yo mbuza amazina namwita. This is Flash TV. We shine to progress. Aburamu we, bese wabasha kubarayo umusenyi wo ku nyanja, ubimbwire. Ikuru byaro rwawe ruzangana Aburamu we, dore ni njye Uwiteka usezeranye. Nikuru urubyaro rwawe ruzangana Aburamu we, dore ni njye Uwiteka usezeranye. Itegura urahetse, yewe Sara we, amarira ararangiye. Shima Imana ivura y'umugisha, iraguye we manuwe no kukwereki neza yanje. Ivurayo mugisha, iraguye we manuwe no kukwereki neza yanje. Itegure urahetse, yewe Sara we, amarira ararangiye. Shima Imana ivura y'umugisha, iraguye we manuwe no kukwereki neza yanje. Wow, ati imvura y'umugisha iraguye, yewe Sara we niwitegure nguheka. Ni nuko twari kwatanguye. Ino ni Fresh TV 257. Jenny twa ndikuriyo Leonce Desa of God, Dr. Vrov aka Diko, mpagararanye n'umuhungu wanje mutoya yitwa Plans Keys. Nakira Mimi Minaye all the way from KGL from Kigali, yatuzaniye umushitsi bwa mbere. Nije ngire ubuntu mu Burundi bwo kuvugana nawe kuva agarutse mu bamenyesha makuru. Ndabeshe Mireyo we, nibyo. Imvura y'umugisha, iraguye we manuwe no kukwereki neza yanje. Imvura y'umugisha, iraguye we manuwe no kukwereki neza yanje. Wow, karirimba kabisa katanguye kampezagira. Imana imfashe kino kiganiro, imfashe kino kiganiro ndakimare. Iyo umuntu andirimbiye bikankora ku mutima, nizo ntenkeke zanje. Ucuriha nizo ntegenke zanje. ucuriha. Ndagupinza abantu bavuga uko Nabi wacu. nabi wayi. So umeze neza? Tumeze neza. Bona yuko Mireille yagarutse asa neza, abyibushe disi. Ibiraya by'Ikigali ngo bikumereye neza. Meze neza cyane. Twakira umushitsi umwe mu basore nakunze nkibona. Anyway, nabasanze hano muri ko muraririmba. No munsi babona ko twanahindiye ntabwo turi muri fresh. Ngire ubuntu nakiriwe mu rugo neza. Runo rugo kabisa Imana iruha umugisha.
amen umunyamakuru agiye gukora ikiganiro ameze neza yafunguye yanyoye ndanatashe umuntu yitwa Neri mama X cyangwa mama Y mama Mike kabisa kino kiganiro naragitore umuntu wacu yitwa Nana Nadeje all the way from USA ubaho kabisa nzi yuko udukurikiye ariko kandi ndagitore umuntu yitwa Vyihoze Isa numwe mu bakunzi bacu ariko kandi umukunzi w'ikintu cyitwa Ineza Family ubona yuko umuntu wa mbere yamaze kugira comment banze twakirira umushitsi eka tubanze dusenge data mu izina rya Yesu tugwaye icubahiro dushize hejuru ubwiza bwawe mwami duhimbaje izina ryawe uri mwiza nawe usa nawe uri mwiza nawe uhwanye nawe tugushimiye cyane Kristo ku bw'aka kanya tuguhaye icubahiro Kristo yuko isana aka kanya wari uzi ko tuzaba turi kuri Fresh TV izina ryawe nirihabwa icubahiro mwami Yesu Kristo nukuri turashimye tuvuze ngo izina ryawe niryubahwe none Kristo tukweretse umwanya wose tugiye kumara hano turakwinginze ngo uze kubana natwe Kristo nukuri ko turakwinginze ngo umwuka wawe tuyobore ntabari twebwe ariko izina ryawe ryurishigwa hejuru mu izina rya Yesu Kristo amen murakoze cyane abakunzi ba Fresh TV ndabaramukije nari ndabakumbuye cyane twahirukana kera naraje Kigali rero cyambere shimye Imana mu ijuru yuko nagarutse amahoro hanyuma twazanaye n'umushitsi yo muririmbyi wa gospel reka yivuge murakoze cyane ku mazina nitwa Mutware Merci Mutware Merci yes ni umuririmbyi w'indirimbo zihimbaza Imana nkorera hirya kumutakura mu itorero ryitwa Carmel Church umuntu yitwa hari umuntu nzitwa Nkomezi menga yigeze kuririmba naco mufana Komezi Prosper oya hari ubundi Nkomezi umuntu atangiye menga gukura yaciye hano mu Burundi arimba mu makorari bakoze indimbo zagiye zikundwa ndibaza si mumenye neza Prosper we ndamuzi uramuzi naco mufana numvise uri kurarimba nkumva urafisemwe amatoyi y'ukuntu abantu benshi bakunda kumbwira ngo amagisa abantu bazi ibintu biko amagisa mu muziki sinzi rero uko babyumva ariko mwabantu mwe muri n'abanyamugisha mutange muri indirimbo ivuga ngo imvura y'umugisha iraguye kino kiganiro twiko turagikora n'akapfura kariko karatonya Maxi kugera ubu hari indimbo yawe umaze gukora cyangwa uracigana abandi oya sincigana sino kwigana mu busanzwe kuri indirimbo yo ndi so kwigana ahubwo ni kujya indirimbo igufasha ukumva nawe iririmba kugira ngo ufashe abandi so mfite YouTube channel yanje ufite YouTube channel wow nitwa Mutware Merci abadukurikiranye batarakurikirana indirimbo zacu cyangwa se ibikorwa tuhakorera badusure kugira ngo babane natwe yego aririmba neza ukuntu ufite style y'abantu bita bamwe numvise bitangwa nabarenge abandi abanyamurenge sinzi uri umurundi w'umunyamurenge ndo umunyamurenge ariko utuye Burundi kuko i Burundi nahabaye imyaka myinshi niyo nigiye primaire secondaire okay aho uri umurundi w'iwacu no rw'igisokuru kiba kiri hari ku bantu batabazi bari abantu barakubwira ngo kugera urindi ubona agurishije inka ashobora kuba yapfushije umwana wiwe w'imfura cyangwa ari ikindi kintu cyabaye kidasanzwe ariko kandi ngo umukobwa wawe kugira umukwe yitwe umugore wawe umutware nk'umugeni biragusaba kumukwa inka zitari munsi ya 200 wosanga na Mireye arizo bagiye kumukwa vuba vuba mire tuvuge tubisubiye na posinza twabonye agafoto kawe wakonye munda n'umuntu araba imbere tutamenye abantu ryohewe cyane hafi yo gusesa amarira inka 200 zigiye kuza abisobanuri mire asanga Merisa ari wagiye gusimbana hakurya Yesu n'umufrere wanje ujya n'umufrere wacu nyene na Merci twari duherekeje ni mukuru wa Merci ni muto nyene okay yitwa Ndengera yari yimukiye mu gihugu c'Amerika Ndengera ndamuza avuza piano bikaze yego yerigeze kuza muri yantuze yabo niho bari n'abafrere banje cyane naramutinye cyane byo musara avuza piano na Merci niho yaraje Merci sinamubonye ari yari mu batumire urumva ruriya rusore rw'ugo ruraboneka cyane yari yagwaye amatwi ari hagwaye amatwi ariko amaso yo yarabona sorry itore
Okay. nibuka ko wari wagwaye niyo mpamvu Merci yari mu batumire yari no kuri affiche Wow. benshi baramuha Ntibamuhe podium ariko ngo ririmbe merci. mu misi yose niyo yarari ntaririmbye Wow. ahubwo naririmbye udahari nibyo ntekereje sutekereza ko waririmbye ndahari birashoboka ndakunda like ndakunda uburyo bavuga barakuvuga kuri kuravuga baba ngo nahindura ururimi mireye nicyo kintu nawe ko bataka umukobwa aje Kigali hamara iminsi 2 ikinyarwanda kigace uri kirundi kikagenda ukavuga ikinyarwanda mire uratwihakanye izuba riva ko nemwebwe ko mumenyereye gadiko hari ikintu navuze ntari sanzwe mvuga ndi hano oya mugabo je ikintu novuga ntabeshe nimba bumva uvuga ikinyarwanda ni naco wari usanzwe uvuga uraha niyo mvugo yawe jewe rero urumva kandi reka nkubwire abantu gusa babafye imyumvire itandukanye nta nico bitwaye kuko kuvuga icyongereza ntibisigura ko ndi umwongereza kuvuga ikinyarwanda ntibisigura ko ndi umunyarwandakazi karanga muntu yanje n'umurundi kazi meme siyo kivuga okay kuvuga ikinyarwanda uri umurundi u Rwanda n'Uburundi bipakanye ni ikintu gisanzwe kubera ko u Rwanda n'Uburundi ni ibihugu ni igihugu kimwe urumva atari imipaka y'abazungu u Burundi n'u Rwanda ni igihugu kimwe so kuba wovuga ikinyarwanda uri umurundi sinumva ko ari ikintu cyo kugira big deal niyumvira ko urumva ko naje biseshamo ikirundi ashizemo ikirundi n'abanyarwanda baravuga ikirundi cyane kubera abanyarwanda birabagora kuvuga ikirundi ariko umurundi barakubwira ngo amasaha 20 none narahagije wiriwe Kigali usanga uri kuravuga ngo dore mwana ngo utegereye neza abanyarwanda urumva ko mumaranye umwanya baravuga ikirundi meme none nanje nta kinyarwanda nzi ariko hari utuntu usanga utumo tumwe usanga washizemo urugero rufatika ari umupasiteri twaranye ngaho mu mama no munyarwanda ariko yakavuga ikirundi uwo mupasiteri no munyarwanda ariko avuga ikinyarwanda agacanga n'ikirundi ukumva nibisanzwe kubera ko yarabaye mu Rwanda arasubira no mu Burundi habe niyo tobayo biroroshe kumenya ikinyarwanda n'ikirundi birasa kandi urumva niba bavuga yuko ngo yataye umuco ngo yataye iki ni ndimi zimwe kandi zumvikana remva rero abantu babigize big deal kabisa bavuze aziriya comments sinarazisomye anyana nkabakama ariko rero abantu rero abantu narindi none bati rero tugera twumvira tijena nasoze ya commentaire ndarindira ko uvuga ikinyarwanda ndabura ahubwo nyene bo bakubwira yo kuvuga ikinyarwanda oya baragwa narindire kuvuga ikinyarwanda nkabura avutse n'ikinyarwanda yo kuravuga niki so nyene abantu tuba dufite imyumvire itandukanye ariko navyo nimba byarabangamiye nibambabarira ko narabonye byarababaje ariko ntacyo navuze ntacyo Jesse navuga ko byababaje kuko kuvuga inyarwanda ntibyobabaza umuntu muzima adafite ikindi kibazo icyo novuga ni ko akunda abantu dushaka ikintu cabaye ciza dushaka uburyo dushakamo agakosa kugira ntikibe perfect ntikibe ciza byuzuye mbese niko kuko ibintu biba bimeze neza bagahiga uburyo bashukamo abantu bose babaye sino bitaguti abantu basesengura abasesenguzi kumva ko ikintu cyabaye ciza ariko ahita avuga ati niriye kosa nshaka gukuramo nshaka kubwira abantu nimba yavuze akajambo kamwe k'ikinyarwanda agahita gataho muri komante ariko rero urazi je ntabwo ndiko ndabavugira ariko usangwa ikintu citwa ururimi ari kimwe mu bintu bitatu bikomeye byerekana umuco w'igihugu umuntu yajabuka handi hantu gwa rurimi akarutakaza usangwa koko wararutakaje ko bari guta umuco n'akaraga by'igihugu guta umuco nyene ahubwo nakubajije ni ikihe kintu navuze ntari sanzwe mvuga hano reka utuharenge ibyo bakuvuze byo ni byinshi baranavuze ngo ngo kavuga cyangwa kavuga mu nyuma baranavuze ngo mireye ngo rukuntu ngo asike yigira umukizwa cyane akarenza nako nyene tukavuge warakabonye nawe mimi nguri kwigira nguri sinzi tuko tuvuga uko yavuze tuko tusubiramwo ibyo abantu bandise none diko turazinanye urabisikura umufrero wanje ni igiki kidasanzwe nigize hariya ntarisanzwe nigira hano sinzi icyo abantu bo babonye ahubwo ngira ni kujya kuntu nakoranye ikiganiro twakoranye ikiganiro na Kanyombya rero
Kanyombya biriya bintu yeka aravuga agashaka kunjana mu yindi monde yiwe nanje ntarimo nawe ukamuzana mu yawe. Yes. Kuko urumva umuntu utamuhinduye nawe araguhindura. Rero urumva sinashaka kanjana mu monde yiwe nanjewe kuko aho ndi haranyuze kandi meze neza kandi numva no habwira undi nivyo ntero soni kuhabwira umuntu wari wese. Niyo mpamvu nawe ati gende mu Kristo narakiye Yesu mwami n'umukiza mu bugingo bwanje numva nawe no bimubwira kuko ni ibintu by'akamaro ni ibintu byiza utotegwa isoni no kubibwira undi muntu. Yego. Ese mimi abantu baba babihuza no kumva yuko ngo mengano kwiyorobeka batabona ko ari byo ubamwo vyanyavyo. Abo bantu baba babivuga bafatiye kuki harimo ukuri mu byo bavuga. Jewe ukuntu meze sinteba ku majambo y'abantu ahubwo ndawo umutima wanje ubwiyorobotsi bwanje nimba by'ukuri niyorobeka hazogera igihe kwiyorobeka kurangira kuko nama nkunda kuvugira ijambo yuko twese turi ingenzi dufise aho urugendo rwacu ruzogarukira bisi ndimwo y'ahantu ndiko ndaje hari ahantu izonyururukiriza aho hantu rero niho bizomenyekana ko niyorobeka cyane niyorobeka. Rero ubuzima bwanje bwo mu buryo bw'umwuka cyangwa ubukristo bwanje sinobuza babujije ntibabujije ko niko kazi bafise ariko jewe sinobatebako kuko mfise iyo ndiko ndaje ntiboncerereza. Wow. Shashka tange tumunandira imbere numva no musora ririmba neza. Reka hano tubanza tutakwepe gato mudukubita kandi kantu. Tubibutsa yuko tumeze nk'abantu bateramye muhira no musikwa hinduye ya vibe yo guma tu bombarder abantu muri jardin. Ni ikintu je nabaye nk'ugucita umugoroba wo guterama. Duteramiye mu mashimwe by the way. Hano wadusanze nyene twaje mu masengesho tumeze neza. Wow. Ariko musenga mufungura. Mwana dufunguriye bitugwa neza. Nizere ko atari igifungo cy'iminsi 40. Si misi yose. Okay. Usenga wariye kandi ukumvigwa. Wow. Ukanasenga wafunze. Byose ni byiza. Biterwa n'intumbero yawe n'ukuntu wapanze amasengesho yawe. Wow. Kuri no curu umusore kubera ko yanyohe ndamuha mikro ijwi ryinjiremo neza bumva ijwi giye. Nta kibazo. Ntacyo bitwaye. Indirimbo naririmbye ejo bundi mu gitaramo twakoze kwa Michel ivuga ngo indirimbo ya James na Daniela mutanga bugingo we nyir'ubutungane ye n'imbabazi nyir'ubuntu bwinshi yo mbega kunagira neza mbuza amazina namwita mutanga bugingo we nyir'ubutungane ye n'imbabazi nyir'ubuntu bwinshi mbega kunagira neza mbuza amazina namwita mbega we ukunagira neza mbuza amazina namwita mutanga bugingo we nyir'ubutungane ye n'imbabazi nyir'ubuntu bwinshi yo mbega ukunagira neza yo mbuza amazina namwita. Hallelujah. Dukubita kandi merci. Ambabarire sinzi kuririmba ariko handiko ndafasha nkunda indirimbo cyane. Abantu bari kudukurikirana baraza kutubwira amavuta mima afite nimba yakomeza kuririmba cyane nimba yaguba muri sinema. Hairi umuntu Uwiteka akunda uwashikamije umutima ntazagwa. Hairi umuntu Uwiteka akunda
uwashikamije umutima ntazagwa nawe isi yavaho ijuru rikavaho azamuremera isi y'amasezerano nawe isi yavaho ijuru rikavaho azamuremera isi y'amasezerano twakuvaho tukajya handi ni wowe ufite amagambo meza amagambo meza y'ubugingo yo niwe ufite amagambo meza amagambo meza y'ubugingo uzi kuvuga neza uhabwa icyubahiro na haleluya haleluya kundungunda guhaye ubugingo bwanjye mwami guhaye umutima utegeke guhaye ubugingo bwanjye mwami yo nguhaye umutima utegeke mwami weyo nguhaye ubugingo bwanjye mwami nguhaye umutima utegeke nguhaye ubugingo bwanjye mwami nguhaye umutima utegeke. Ibintu uko biryoshye ariko mimi mbona ibintu nubwo bokwita umusazi ukwiye ahubwo gukomeza ugasara rwose nimba umuntu asara agatanga ubutumwa nimba umuntu bamubona nk'ikijuju ubujuju bwe bukubaka isi bitwaye iki dikweka nkubwira ikintu ubusazi ndanabukunda cyane nimba ari ubusazi nishimiye ni buno busazi kandi n'uwosara neza yosara nk'uko kwanje rero ati nibisazi wipfurije ubundi muntu wese aho gukunda ko yosara ibi ngibi cyo nabivugaho ya Paulo bamwise umusazi aravuga ati yego ndi umusazi ariko ndi umusazi wa Kristo ico mbabaza mwebwe muri abasazi bandi ari babajijwe niko bimeze Yesu yaje mu isi yemera guca bugufi yambara umubiri kwambara umubiri kwe nukwemera kubyagwa n'umukobwa witwa Mariya sibyo iyo amanuka mu ijuru nk'Imana ntago twari kumwakira abantu twari kumutinya tukamuhunga benuko cyari kuba ari ikintu gitinyitse cyari kuba ari igitangaza yemera guca bugufi yambara umubiri w'abantu aca mu mwana w'umukobwa aravuka abantu b'ico gihe Yesu bamureberaga muri se Yosefu bigatuma bagira gute bamusuzugura urumva no kuvuga ngo ikiza kidutangaza umuntu usenga cyangwa se umunyamwuka mu majambo make abanyamubiri ntibashobora kumutahura kubera iki ibyo dukorera mu bitagaragara so umuntu rero utari muri iyo si yo gukorera mu bitagaragara biramugora kugira ngo asobanukirwe ibyo bitagaragara kuko hari ababireba bakabibona nk'ubupfu barabireba bakabibona nk'ubusazi ariko umuntu urimo indani abazi icyo ari gukora icyo nubwo rero abo bantu batabitahura batabyumva bumva ko ari ukwiyorobeka ikibazo si cyo babwira
ikibazo ni cabo. Nukuvuga ngo imbono canke se nk'amarori, reka tubyite nk'amarori bambaye bategerezwa kurabisha bino bintu. Ntabwo ariyo yanyayo yategerezwa kubereka, si yategerezwa kubereka ivyo bariko barashaka. Wow, merci. Uvyakira gute kubona umwana w'umukobwa nka Mireye mwisi yuno munsi igoye cyane ashobora kuba yarahisemo inzira nk'iyi yo kuba imbere y'Imana, mbere akavyiyegurira akabigira nk'ubuzima bwiwe? Ni ikintu ciza ahubwo cyo gushimira Imana, kuko kuri no si kubona umuntu yitwararika gukora ibyiza biragora, sibyo? Ubu abantu benshi bariko bahindwa n'amafaranga, abandi bagahindwa n'abagabo n'abahungu bene ibyo. So kubona rero umuntu utari muri bene ibyo bintu ni umuntu wo gushimira Imana ndetse ukamwiyungaho mugakorana. Ibintu nuko mba numva menga baguma bandirimbira, ariko mukanya munaza kudukubita kandi kantu mukurindira yuko ahubwo mukanya twatsa ni radio dusirimbe vyanyavyo. Aho rero tuzo mufasha ko kuririmba vyanse iyo niyo nibera, aho niho wibera. Mimi imbere yuko dukubita aho hantu twavuze urugendo warurimwo mu ncamake, urugendo umaze nk'iminsi wanagiye kare urazinduka, abandi bakinyi ba filime bagusanga ngo munakora ico twakomeje kwita urugendo shure festival ya bari bise Mashakete. Byose ubiteranije ni yihe nyungu canke nakaye kamaro urugendo umaze nk'iminsi hakurya goba gwara kugiriye? Abarundi bacuma bakunda guca umugani ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze. Ni kuvuga yuko nizi ibintu byinshi cyane ziranyigisho twarose zo kumenya ibyo dushaka gukora filime zacu, nyine gukora ibyunguka. Nizi byinshi cyane meme no mu buzima busanzwe, nibwo bwa mbere ndenze igihugu. Nizi ibintu byinshi kandi ndabishimira Imana. Ugezeyo biraboneka yuko wari yishimiwe cyane, uva muri famille uja mu yindi, nanarose amakuru yuko hari n'abaguma babukinga ati natwe naze. Wavyakire gute kugera mu Rwanda ukasanga urukundo nka rujya? Kandi merci mwari kumwe ziya ngendo nyinshi mwari mwajanye canke wamusanzeyo? Merci yaramaze iminsi gusa nyine yaraje kundamutsa wanarinde. Diko kubona ikintu mvuga biragoye kuko nabonye urukundo rutangaje ku Imana. Hari indirimbo ya Bosco nshuti ya ndirimbo Imana n'urukundo, bandirimbe gatoshye ndayizi se. Imana n'urukundo kandi uguma mu rukundo. Imana n'urukundo kandi uguma mu rukundo, aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Imana n'urukundo kandi uguma mu rukundo, aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Imana n'urukundo cyane, yaranyeretse urukundo rutangaje. Kurongo uburyo ndabivuga vyongora, ariko amashusho yose nyene yagiye arafatwa ndayafise. Nibyaza ko nzo yabashirira kuri channel yandi bakagenda baraba dukeduke. Ni kuvuga yuko ntarafata urugendo ndafise ibintu nasavye Imana, kuko ahantu giga mbere biragoye no gufise inshuti zawe, ufise ubwoba, ufite nzo kwakirwa gute, bimeze gute. Ariko nyene Imana yanje tubana nka papa. Imana yanje n'umuvyeyi wanje, ni papa, ni mama, ni uncle, ni tantine. Imana yanje ni vyose. Niyo mpamvu hari jambo apotre pastor nyene yavuze ijambo ngo Imana. Donc Imana ikunda ko tubana nayo tuyibwiza ukuri kose. Nk'ikintu cyose numva nkeneye nkayibwiza ukuri nkamenya ko ari papa. Nimba nkeneye ikirato nkavuga ati papa ndakeneye ikirato kandi ciza kim. So nukuvuga yuko hari ibintu nagenza Imana, ndakeneye kuzonezerwa, ndakeneye abari uzonyakira muri kiriya gihugu, ni nawe papa wanje niwe tujanye. Uzonyakira neza Diki, Imana yakoze ibirenze ivyo nayisavye. Papa wawe yabaye umupapa mwiza yaguhuje n'abantu, akwereka imisozi yumva n'idahuma, akwereka ahantu urukundo ruba, warunezerewe kabisa. Abantu baragiye banagira ubwoba bavuga ati Mimi uburyo biboneka ahubwo menga yageze iwabo
kugaruka ntimuvyite ndabaremeshe kuko ikiganiro tuko turagikorera ahantu heza i Bujumbura bita mu Kigobe aho ni Bujumbu kandi ni mu Burundi Kigali wavuye ntibari bazi kuza for real barafise ubwoba barazi ko nzogumayo bitewe nyene n'ukuntu babona ndi mu byiza so no kuvuga yuko Imana yakoze ibirenze ibyo nayisabye Imana yakoze ibyo nayisabye no kuvuga yuko narakiriwe neza mererwa neza ariko kandi ikindi kintu nongeye kwiga niko icyo biba nico zimbura no kuvuga yuko jewe hari ukuntu meze gutoya iyo mbonye ingenzi zijino ndakunda nyene kugerageza kubakira kubereka urukundo kwiyumva yuko baje mu gihugu kandi basanze abantu babakunda kuko buri umuntu twese abantu turi bamwe rero iyo ugeze hano ukaronka umuntu akwakira biraryoshe no mugisha je sinari bwagenda hano mbone ngo uburyo bakira ariko je narakunda kwakira abantu witembera mu ntara bisanzwe mu gihugu no mu gihugu hari intara ntazi sinkunda gutembera so no kuvuga yuko rero Imana bya bindi byose ngira nakora nabona bikoreye bategeze baza no kunyakira kandi hari nabona bikoreye ariko bategeze bana biha agaciro ariko kwa kuntu utera imbuto y'ineza ntibora ijambo ry'imbuto ngo terera umukate ku ruzi hari umunsi uzokugarukira kandi uwo mukate ukeneye so rero nakiriwe neza inshuti zanje hari kandi kantu kanyoheye cyane gusumba kandi kose ntuvuge ko uvuye wakwambitse impeta ya Barundi none akasikeza abasanga merci ari umusore wirobeye i Kigali oya merci nuyino nakomeje koramwe kantu mbona ubucuti mufitanye burenge bw'ubuvukanye ariko umukunzi ukunda abasore bakijijwe abasore bari pose kuno kwa merci nimba koko atari musaza we w'amaraso ni musaza wanje kandi muhakanya gatera ipe byo kugwa na merci n'umwana ndamusubiza warukivuga kariya kantu kadasanzwe nako kariya kantu kadasanzwe nkunda indirimbo arantu nagiye ku bavyeyi banje mu buryo bw'umwuka nyene nsanga mu kunyakira nyene bazana umuririmbyi kantu karanezereye bazana umuririmbyi araririmba noneho nabona ko ari amamarayika nyene bariko baranyakira nabonye amafoto y'umuntu urya yarafise amenga na gitari acoustic ego yitwa Christian ni umuririmbyi yaririmbye ndirimbo ivuga ni wewe wenyene no kuri simerutse repetition abantu nibamba barira Evera merci iririmbire bikonda mara imbere ya migiye urahombye merci nawe ntayatsi ariko abantu benshi barayizi no kuri sindi muririmba ariko hari ukuntu yatereyemo akajwi uri kuririmba bumva bijanye no kuvuga yuko kuririmba ndabikunda cyane ariko ntibiranyitaba ariko nuko ntarabiha umwanya oya no kuririmba rega nibyo simako bose ngo bashikire iyo ntambwe ya merci no sinzo umuririmbyi ku giti cyanje ariko basi nkaririmba neza hagarika ndibaza abaririmba kandi birashoboka ko umuntu wese ashaka kumenya kuririmba cyane nk'iri twigyanje rikavamo wese ushobora kuvuga utari ikimeme yomenya kuririmba ndose cizere kandi merci namonye ntabesha ikintu akubwiye ucemere kandi urabona merci none abishingiye nawe kuko nubwo avuga uko je inshuro za mbere kwatangiye kuza duhura aririmba ntabwo wari bwagere kuri iyo level uri kuno munsi oya nayo bivuze ngo wo bibandanya byogera kure oya nzobimenya ko ndanabikunda ibintu byose mu buzima no kumasha hari abaririmbyi dufite kumasha no kubandanya no guhara no kuvuga yavuze marche no gushishikara okay no gushishikara naho reka ndagusigure neza ikintu naho butakizi neza ukaba ati ngomba kugikora uko biri kose ntagishoboye ndagikora gusa so dufite abaririmbyi badafite amajwi meza batazi bamashije barabitora ubu tubafite nk'abarigendi ariko utegereye nk'ijwi giwe umva nyine atazi kuririmba cyane gusa kubera ko yamashije arabishobora nanjye nzomashe nukunamba kintu gakubita ukaguma ko nukuri kandi rero kandi biri serious kabisa ndabikunda nkunda niyo mpamvu ikintu ca mbere Kigali bankoreye ibintu byinshi cyane byinshi pe byinshi binezeza umutima wanje ariko ikintu cyangiye gusumba ikindi cyose no buryo banshoye kunzana umuririmbyi aririmba amukunyakira rero ya muririmbyi benshi barayizo ndirimbo niwe bose kandi ndayivuga mu majambo ni wewe wenyene gusa uzi gukunda abandi turagerageza
nukugerageza ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi Yesu we urabizi iyo ndirimbo none Mercy aravyemeje arabizi ahubwo gusa abuza akantu bita self confidence kwiyemera ukumva ngo uko biri kose ndashoboye yatanguye neza ndabitinya cyane namo gutave yashobora uwo nguwo gusa ndakubwira ndi kumwe n'abantu bazi guhumuriza ndi kumwe n'abantu bazi guhumuriza boremesha n'umuntu nimba ko turabesha guys drop your comment mutubwire Mireille muri ko muramwumva gute abandanye canke tumena gasete gusa abantu barazi ko ndabikunda ariko navyo ikiyambwiye nshishikaye ninabishiramo umwete bizoza so rero ako kantu karangiye gusumba ibindi byose bararirimba turatarama n'ukuri kose nyene ijuru kabisa ryaranyakiriye nkuko nari bisabye ya rero no mu kunsezera urabona ko baje kunsezera noneho banzanira umuririmbyi nkunda cyane Yesu we Joshua nukwinda gufana ndagukunda cyane ari hariya Joshua ari hariya Josh ishimwe akunda kuririmba indirimbo z'ikinyarwanda batambaye ikinyarwanda z'umuco baririmba indirimbo za gakondo ndamukunda cyane nabisabye Imana yuko nagenda nzomubone Imana irabinkorera ku munota wa nyuma pe wa nyuma so turatarama tugira ibihe byiza kabisa nyene nk'abana b'Imana turanezerwa so rero ndashima Imana cyane ku byankoreye byose yarakoze narabonye uburyo urukundo ruryoshe diko nukuri kuva nakavuka urukundo basi banyeretse hariya kuva mvuka nago nari bwabone ahantu nyene ndumva aho bukera arasubirayo namba baramuhaye urukundo rusumbugo ngaho numva waje no kwibera wabaye aho hantu bisigura ngo aho hantu haramera nukuvuga yuko kandi naruriya rundi uravye nabuzaruhatora uruhe dik rumwe narimvuze tubwo ku kuboko ntibamaze gushira kwa kandi ahise karaba nagahari sawa kariya kantu karabera karabera za nukuvuga yuko sivuga yuko ngo nogenda kubayo ariko Imana ibishatse nogenda kuko nahantu heza cyane Imana ibishatse ariko biri mu mugambi w'Imana so nukuvuga yuko ahantu narindi nari nkundwakajwe nari merewe neza nukuvuga yuko nararose care zose ntabwigera ndonka kuva nakavuka baranyitayeho bampaye care baranyeretse urukundo ntari bwigera mbona handi nyene buri muri byose nibaza ko kimwohera kuvuga ati burya uw'Imana yakunze akibera mu mugambi wayo urukundo rwayo ruramugota usanga agenda bibayemo so imbere yuko ndaratse ni radio tugacamba ku gisirimba nanje haragakora sinkunda kavuga ngo nzamuye amaboko yanje shima izina ry'umwa ndashaka n'umusora kandi imbere mu majwi ahubwo mbere yuko ndirimba numvise ugize nawe uri umuririmbyi cyane ahubwo mimi muheze microphone kubera ko iyo korase uyizanye tuyiririmbane oya jewe ahantu ijwi n'ubundi rirajamwe reka mikoro igumane Mireille ndaza kuza ndateramwo gato gato nshoboye sure rababona zamuye amaboko yanjye nshima izina ry'uwo mwami we zamuye amaboko yanjye nshima izina ry'uwo mwami zamuye we zamuye amaboko yanjye nshima izina ry'uwo mwami zamuye amaboko yanjye nshima izina ry'uwo mwami zamuye we zamuye amaboko yanjye nshima izina ry'uwo mwami zamuye we zamuye amaboko yanjye nshima izina ry'uwo mwami haleluya shima izina
y'uwo mwana. Amen. Iyi ndirimbo rero ubuzanye, iyi ndirimbo niyo mucumba iriya wiherereye wifitiye ipendo n'ingoma. Indirimbo niyo kunongoneza cyagiye mu gitaramo cyo mu rukerera rwa saa kenda. Okay, wow. Nahora nshakira muri Sunday school nkumva abana bakaririmba karangumye ku mutima kabisa. Indirimbo yo nibutse mwene zino style za ba merci karakunda kunzamwo gose. Ndagutumiye uzoza uraza hariya hiki. Murasirimba n'indoro zikavuga. Birenze. Turanezerera Imana pe. Sirimbara bivana n'uburyo uri kuragira. Reka ndakivuge bukeye. Okay. Igisirimba ari abantu bataragisobanukirwa neza. Kubera maze kuja mu makanisa menshi hano. Y'abarundi. Igisimba yego bamaze kukimenya, ariko hari ababyina igisimba tukome sport cyangwa kwishusha kubera bumvise umuziki umeze baryohewe bagatamba. Mugabo igisirimba no kubera ko igisimba hari abantu benshi cyakije ingwara. No kuri. Wow. Oya. Igisirimba kirabohora umutima. Wosirimba uri mu mwuka, umutima waruboshe ukabohoka. Ni ukuvuga ngo igisirimba kibitsemo izindi imbaraga nyinshi udashaka kumenya. Uvuze ko kantu ukanyibutsa akantu nigeze kumva abantu bavuga ati reka bari anyamurenge biriya bisirimba tiko bari kwiryohera nta gakiza kawo tibujyaye murenga gakiza kawo kari kurushi ati nukwitambira igisirimba cyo bakiryohera. Hago agakiza ni comment nigeze yego reka ngakomoze ubuke. Haga agakiza kagira ubwoko. Kuko nta Yesu umunyamurenge nta Yesu umurundi ubaho. Yesu tugira ni Yesu umwe kandi turabiwe twese. Sibyo? No kuvuga ngo uwo muntu wavuze gutyo numva nawe yarateshagujwe ntago yavuze ibintu azi ngo gakiza kabo ngo oya. Agakiza bashaka kwitirira ibintu bimwe abantu bamwe kandi nimba ni namakosa yo bagwako nabandi yo bashikira. Niko bimeze. Agakiza nako umuntu umwe gusa. Nta gakiza gasangiwe. Twobana mu cumba c'amasengesho tukamara n'umwaka ariko tudahuje agakiza. Uti kubera iki? Umutima w'umuntu bibiri tugira ko ari Imana kandi yishimira. So kandi nta dini ry'ukuri ribaho usibye umutima w'umuntu wenyine. Akwana kumvise? Nta dini ry'ukuri rigize gute ribaho. Si Islam, ntago ari Christianism, ntago ari Buddhism, ntago ari biriya bindi byose. Idini ry'ukuri ni umutima w'umuntu. Umutima w'umuntu. Nari mbikuye kuri iryo jambo ryo umuntu wavuze gutya. Hari du comment usanga abantu bavuga ati ni nahora n'umuntu azabo bantu canke afise kirikire yabo zokamubaza numve uzomubwira icyo gisubizo. Ndibaza nabandi nuko bari kumubwira. Wow. Iyo ngiye mu rusengero numva ntanezerewe ngashika kubera ko abantu baje mu rusengero bafise intumbero zitandukanye. Hari abagiye nyene kubonana n'abashitsi babo, hari abagiye kugira ngo nyene gahuzo Sasa bambaye kugira abamusi bakambara. Hari n'ababagiye bajanye umutima wo gusenga bati ndagiye imbere ya papa ndagiye gusenga. Ni kuvuga yuko iyo wajanye uwo mutima making ashwa yuko ikintu cyose kiri bukoreke imbere kiri bukoreke mwishengero ariko Imana ibikurungikiye. Okay, ukavuga ati nimba hageze guhimbaza ndahimbaza ko ndiko mpimbaza Imana. Hari abatambi indirimbo z'isi, hari abinjoyinga mwisi, natwe tugomba kunezererwa Imana. Hageze ko nsenga ndasenga, hageze ko mfukama ndafukama, hageze ko mu mashi ndakoma mashi. Ikintu cyose ndi bukore kiraza nsaho kinezeza Imana. So no kuvuga yuko rero muri ico gihe niyo bashizemo igisirimba urasirimba ukumva yuko uri kuhimbaza Imana n'ijuru. Kandi muri uko gusirimba birimwe imbaraga zihishije ku buryo ariko ari nk'umuntu atarabitaro biragoye kugira ngo abitahure. Ariko nawe azosenga Imana izo yimutahuza. Hari abenshi batangiye batabitahura ariko mu nyuma bitewe n'ukuntu umwuka w'Imana agera bibashurira barabitahura. No kuvuga ko jere yongiye mu rusengero numva tamunezi numva tanguvu nazikeye mfise bagashiramo igisirimba. Nanumva nongeye kuba mushasha. Wow, bivuze yuko ni n'umuti wawe udasanzwe byanka byakunda. Mimi imbere yo kwinjira kuri wa mwanya dutegereje beshi nanje ntegereje. Je baza kumbona sirimba. Burya mire rero nubwo yavuze ego koko kurimba bishobora kuba atera ikirenga. Ariko umvise ngo arahagorotse ako bitegiserimba. Bace bamurekera.
ndashaka abafana bari bagukumbuye ugira ikintu bipfurije na cyane mu mpera z'uno mwaka. Mu mpera z'umwaka cyambere mbanje kubashimira yuko babanye nanje, abafana banje barankunda, banyeretse urukundo rwinshi kandi n'ukuri ndabizirikana cyane, banyeretse urukundo rwinshi cyane hari impano ndabibona ku my Facebook, hari ibintu bimwe barabanyishurira ntashoboye kwishura, hariho kabisa nyene nkabona ko bamfitiye urukundo rwinshi. Narashize no kuri YouTube ngona kwakira ngo nzokubaze barakubajije ari benshi, nabonye vyoteba nzobisa mu wundi munsi. Gusa hagiye habonekamo inkumbo nyinshi n'utuntu tw'umutima twinshi kabisa. Utuntu tw'umutima n'udushugwe. Rero nukuri barankunda kandi ndabibashimira, ndabashimira Imana cyane. Yego rero ndabifurije guko Imana yobagirira neza, urukundo bankunda Imana nayo ibakunde kandi nabo bazobona babakunda izina rya Yesu. Wow, nirihe jambo nibihe bintu bibiri wo kwifuriza umusore mwicaranye uno munsi? Wewe ndaza kumusaba kimwe gusa ni waheza kuvuga bibi. Merci mu brother wanje, ndamwifuriza gutera imbere muri career yiwe ya gospel. Ikindi kinacho ndamwifuriza yuko yokomeza kugendana n'Imana cyane, kuko kugendana n'Imana kwiwe niko kuzotuma agera aho yifuza kugera, ndetse akagera n'aharenze kubera ko yagendanye n'Imana aciye bugufi. Ikindi naco ndamwifuriza yuko yo bandanya nsanzwe nzi ko aciye bugufi, abibandanye kuko hariho ijambo ry'Imana rivuga ngo ingero zo kwicisha bugufi n'ubutunzi n'icubahiro. Rero iyo umuntu aciye bugufi Imana iramushira hejuru. Rero Imana izo kuzamura ikugeze kure cyane bitewe n'ukuntu wicishije bugufi. Kandi aho Imana izo kugeza hose uzubandanye uce bugufi ni indangagaciro nziza. Mumpere micro. Merci. Ijambo giye kwatura kuri Mimi. Biramutse Imana yoca irikora ubu nyene. Ni kihe kintu kimwe uwo mwifuriza? Sivuga kimwe, reka naje mvuge nkuko yavuze. Yavuze yirekuye sanzuye. Vuga. Ngirenze biro mugisha kandi yumva yo kwatura kuri byinshi. Okay. Mimi nsanzwe nzi kwaca bugufi. Ndaguha ga testimony gato. Ejo twaciye ahantu ndashatse kuvuga muri site nyene turi kutugenda n'amaguru. Abantu vita gushengerera. Barashengerera, yes, Kirundi. Abana, abamama, abapapa baje kuraba Mimi, bamwe bari ko bamwita Keza, abandi Karire, ibintu nk'ivyo. Ndarabukuna abantu nukuvuga twaragiye hano harehare cyane. Abantu bose baguma bavuga batangara, ndafise n'ama video ndazuka kwereka. Wow. Narafashe ama video. Abantu mbega ngo ni wowe nguragenda n'amaguru ngo nyene atagatoka kabuze bane mama mu dusengere. Tuvuye ngaho ndamuzi simbe Mimi ko abantu bagushengera uku bagira gute uri umuntu akomeye mugabo bitigera bikugaragaraho ntibigira watari Mimi ntigera yigira watari ngo agire Mimi n'umustar n'abatavyemera Mimi n'umustar mugabo sinokubwira ko Mimi abaye ubuzima bwa star pe wapi. Urazi yansubije ijambo umuririmbyi umwe yaririmbye aravuga ngo mwana wanje nubona ubuzima bugenda neza uzibuke bya bihe wabayeho nta n'umukuzi. Akana bakumvise uzosubiza ubwenge inyuma. Abonye abo bantu bariko baramushengerera bamukunze bamwishimiye bishimiye kumubona bimwibutsa igihe yabayeho nta muntu n'umwe umuzi. Nico kimutera gwera gute kutigira watari ko yikomeze. Ako kantu karakomeye mu gihe abandi baca hari ibintu bita ngo kutugiriza ibiye umuntu cyangwa gucika n'imodoka gaca kumeza niyo bakigenda na moto unifata bajaje uniyo ni taxi kandi soko yarabuza amahera ya taxi. Mimi ntabuza amafaranga mugabo ari giye gishika agafata bisi. Je nayigeze kumubwira umunsi ndamubwira ati kweri ibintu ugenda bivemo bisi kweri. Abantu birirwa bandika ama comment ngo Mimi ngo Imana izomfashe ndakubone ibaza kubonye muri bisi acavuga ati wa muntu gabo undi na kantu gasanzwe mugabo umuntu aca bugufi kandi nico kintu ca mbere no kwifuriza kuko umuntu uciye bugufi nta kabuza azazamuka ariko umuntu wikomeza bro uwo muntu aragoye
kuko iyo wizamuye Imana izigufata ikakwitsa hasi ariko iyo umanutse ugaca bugufi uzamuka. So mimi nkufasha gutera imbere mu buryo bwose. Ni uri icyitegererezo cy'abakobwa benshi n'abamama benshi muri iki gisagara, mu abantu bose bumva ururimi rw'ikirundi, kuko ndamaze kubibona. Hari umugabo twahuye ejo, umugabo mukuru w'umusaza afite imvi mu mutwe, aratangara avuga ati ni wowe Mimi, mbega urazi igikorwa udukorera twebwe tukuraba? Ntiwari uzi ko ari igikorwa c'Imana udukorera? Wari uzi ko hari imitima utunze? Urumva? Ndatangara ndavuga ati bwa bundi filme yari kagombye kuba gospel, igacamwo injiri cyangwa ubutumwa bw'Imana. Gusa icyo ndakubwira, filme za Mimi ni gospel, nta filme ya Mimi ntaraba. Filme za Mimi ni gospel kandi zirigisha. Hari ibyo yaciye ukubiri navyo Mimi, hari ibintu bujya Mimi gakina. Nico gituma hari abantu vyubaka, hari abantu bikomeza bene ibyo. Mimi Imana ikomeze guteza imbere kandi ntugahindure character zawe. Ntuzumve ko hari urwego uzageraho ruzatuma uhinduka ukaba undi muntu. Icyo nico nakwifuriza. Imigisha yo warayihawe, igikundiro waragihawe, nibyo bintu abandi basengera, ariko Mimara bifite. Urakoze. Mbese ugumane mikro udukubite akantu gasa n'igisirimba katwinjiza mu kindi gisirimba tugiye gutamba mu kanya turatsi radio. Ni uhindura amateka, uwari umushumba kaba umwami, nta na kimwe kimunanira genga ibihe. Nubwo wambaye ubushwambagara, yakwambika umwenda w'igitare, nta na kimwe kimunanira agenga ibihe. Ahindura umubabaro akawugira ibyishimo bisa, nta na kimwe kimunanira agenga ibihe. Niureba mu nda y'ingumba akabona ishanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira arashoboye. Haleluya. Niureba mu nda y'ingumba akabona ishanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira arashoboye. Haleluya. Umuntu uri kudukurikirana yoba ari muri ivyo bibazo byo kubura urubyaro, ndakuremesha kuko Imana nizireba mu nda y'ingumba, niko bavuga. Ego. Imana nireba mu nda y'ingumba, yanda itabyara ikongera ikabyara. Yarebye mu nda ya Sara, Sara arabyara. Yarebye mu nda ya Ana arabyara. Yarebye mu nda z'abandi benshi batandukanye bari bamaze imyaka 10 irenga 20. Nawe ndakuremesha, ubu ufite ico kibazo ndakuremesha, wizere Imana uyisenge, izagutabara. N'ikindi kibazo cyose uwundi yoba afise, kuko ibibazo biratandukanye kandi ibibazo nyene bifise amashusho atandukanye. So no kuvuga yuko nawe ufise ikindi kibazo kikuremereye cyane, ubona atanzira ihari, ukibaza ngo mbega bizoca hehe, mbega ko mbona inzira zose zifunganye, ni hehe nzobona akayira nkarengana, ukabona mu by'ukuri imbere yawe nta nzira, inyuma nta nzira, hirya no hino n'imisozi, ni wizera Imana nk'uko Imana yabonye mu nda yo kwa Sara ari ngumba, ariko mu buryo bw'umwuka Imana we yabona yuko hazovamwe ihanga rikomeye cyane rinini. Rero ni nk'uko Imana nayo nyene wawe ubona ko atanzira ihari, Imana yirayibona, Imana yirayibona, irabona ko ihari. Gusa wewe tegereza wihanganye, uyizere, uyigumeko, ugume ku mavi wihanganye, umunsi n'umunsi igitondo kimwe uzotwenga nk'uko Sara yatwenze. Amen. Amen.
This is Flash TV. We shine to progress.